Saudara, kita ke sorotan lain. Tunisia kembali menggelar festival madu yang dirayakan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai suatu wujud rasa syukur akan hasil alam serta penghargaan bagi para peternak lebah madu. Festival Madu ke-34 ini dirayakan meriah seperti yang sudah-sudah. Tahun ini ada lebih dari 20 peserta pameran produk madu dari sejumlah negara, seperti dari tuan rumah Tunisia, Aljazair, Libya, dan juga Maroko. Festival ini menjadi ajang promosi untuk berbagai produk unggulan yang dibuat dari madu sebagai bahan utamanya. المهرجان هو عرس أو احتفال أو عرس للمنتجين من مربي النحل ومصنعي التراث في سيدي علم. هي نقطة مهمة جدا كتسويقية كتعريفية كالمحافظة على أصول التراث المغاربي في تونس. نقطة مهمة جدا أن المهرجان يتطور، وخاصة أن هو الدورة 34. الدورة 34 دي توحي أن المهرجان ليه تاريخ كبير. Festival madu ini memberikan pengalaman rasa yang sangat beragam bagi para pengunjung. Misalnya, madu dari pegunungan Sarch di Kairouan yang terkenal dengan keanekaragaman bunga liarnya. Meskipun festival ini menjadi peluang berharga bagi para peternak lebah, bukan berarti mereka tidak menghadapi sejumlah hambatan. في تونس ما تلقاش شكون يوفر لك دوين نحل، ما تلقاش فما عندنا فترات معينة زلنا اسمه نحل ياكل سينو يموت. النحل نتاعنا لازمو ياكل، فما فترات لازمو ياكل. ما لقيتش دعم من الدولة مثلا باش توفر لنا المحلول والسكري، توفر لنا حوايج معناها خاصة في النحل معناها. الحمد لله أنا عايشين كما قالوا لاباس نتأقلموا مع الدنيا. Kesulitan lain yang dialami adalah cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Kekeringan bahkan memaksa sejumlah petani untuk berpindah lokasi agar lebah-lebah mereka tetap sehat dan warisan budaya madu tetap terlestarikan. ثم عندك 3 سنين هذوما ثم شوي جفيف ثم ديما شوي نقص، ولكن النحلة ديما نقلوها من بلاصة لبلاصة، ديما نقلوا كما نقول احنا 24 ولاية لازم نمشوا لها، كل ولاية عندها مرعى وكل ولاية عندها طقس وكل ولاية عندها كل ولاية وكيفاش. Para peternak lebah madu dan produsen madu berharap warisan cita rasa madu yang telah hadir selama bertahun-tahun dapat terus dilestarikan dengan upaya kolektif. Mereka berharap perubahan cuaca semakin menjadi perhatian bersama, agar alam terus memberikan yang terbaik bagi semua makhluk hidup yang bergantung kepadanya. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi dari ajang Olimpiade Paris. Atlet panjat tebing Indonesia, Fedrik Leonardo, tampil memukau dan lolos ke perempat final Olimpiade Paris, Prancis.